Fourth, of photos ng naike sung different sung Simon Christians poito hasakani alka poito ro tam fair. Christian poito tam sangke nini samung nin dormo nini kabang ma sungsa nini quality by nung matang zagya. Tam ka nang adam kathai. Nang awo klaiban tongka kaiton providence so but awo by nang salvation earn si khaimia tam kan totally adam kathing ma bagay. Awo no Christians poito different unique. Ephesians chapter 2:8-9 kaiton khairung by sin matang zago. Apoito khaima bising te apoito ba sauna point khain ke apoito performance ya ningka poito ka bangma ba poito ko mo ya apoito ni subject ba object samno ya si surunke a kristo no se point khayo tamna poito khain ke nang saksana poito khaima ba ya church ni pasana poito khaima ba ya tamna poito khain ke abo kristo ni samung kaham no poito khaima ba se nang kaham khani romjang tai khairok mong meaning mane tamo grace ni meaning manan tamo nang je manai nang oso upojukta ya manani nang abo mas man thai ya a manani abo for freely aro thopsa pana nini effort nini samung krai aro 100% kaito ni samung salvation by grace not works samung ba ya samung khabo buthai se a grace ni buthai se abo mathangjangman buthai se a buthai bo nang mathangjangman bagi nang abo tabo mathangjak nan nga sam khaito ya mas mathangja khaba a buthai thayo a grace abo sangna humble khayo sin salvation kongno muito makake grace abo sangno kungsuran sujuk seriya grace abo sangno tam buthai thaireng ke kaito na hambai rani buthai thairo tam ke sang yaphango sang saimang kha nang adam ke thai ngai tong kha ke a grace ni ko khna tok sugu nang thop sapan se nang mathang jagnan upos upojok taya nang dikon sana hanai nona kaitor chong ya nang salsa pastor na hanai salsa nang christian kaham leader na hanai nona kaitor chong full ya bo kaito ni gracious works e kaito ni khairung mong sajna ni bising ti nono mathangi na kha so salvation na jorao tam one song ke future ni one song future direct olo chukna hawa heaven na thangma se abo salvation ni song one song fiok mo but salvation na song no kai thang ko paso a sin ni penalty rakha sabro kanke sajla Romans chapter 8:1 there is now no condemnation for those in Christ Jesus a washman pai thangka a sajla ani bagai bo manjaka washman pai thangka a kaham baike sang kaham rom jaka Christian ni sam kaham bai sang kaham ni rom jaka Christians point to arni unique khayo present being saved from sin's power sang je mo thangjak borok je kaito ni sajlan bisingti kahamni romjangnai borok presently borok sanctify bongnai follow tornai tamni ke a justifications mo thangjak mani buthai no sanctification follow tormani first Corinthians chapter 1 verse 18 to us who are being saved it is a power of God sang salbrum no sumsak ma solayo temptation ngo hahimpano sang follow mas ma tornai tornai tamni ke arabo salvation sobo a paso jemon kaiton samung nung jam hai present obo sanctification follow tor purobo arobo kaiton samung no nukjago bahai nukjak ke follow katha chumama bai kaiton kok ni bising te 66 books abo rasapung baya testimonial story baya recreation baya game rok baya bahai ke follow tori man ke kaiton kok ni bising ti simise ke sanctification ka real struggle hasaka tongsak abo persecution batona sanctification jaro follow tor pro kabang ma temptation bangnai duku manai suffering phainai haihimpano kaito ni chongjo borok bo chengkhaba bo chengin tlangkha bo logi butlangnai paithak jora the future safe from sin's presence abong ke thimani pore o thiblang sumchok besakna yakama pore sang sumchok krei a presence sowinai ka salsa achukna hawo tamo tongnai inke ara sumchok tongalak aro khakhamung tongalak aro thimung tongalak tamkar God's presence and salvations ngkhabo past present the futures past Christo washaman paik langkha present so je muthangjak borok bor folamas ma tornai sing torin dang awu kaise salvations Christo hai kosol ngi phayo sang washabai to perfect ngya muthangjak rok bo hai awna sanctification spiritual growth ge future angke a sanctification paima pore ke sang out thiblang basak ma khibui thiman pore ke sang kaiton present sogi purungke amun paithak aro tai sumsok se tonglak tamka kaiton ar tongnai gesang saimanka salvation is about God's grace alone through faith alone in Christ alone salvation fully about 100% kaiton sam abo haino kaise advice ya abo soi soi no
kotor kaise phiok mong sumsok borok ni starting to end abo kaiton samusi mise Philippians chapter 1 verse 6 kaito sa seng khaba bon paithak jor paira nai amon soise kothma kaham adam ka thirung bagai gamono sini topic o sang salvation kamai da man abus kang sang aku thangnai sin next sang nai salvation kamana ro khnai ro kamai mano khnai ro borok bo bible verse tang use khai gamono sang refute khainai